Okay, edi na minsan na po din ang abag iti may isang bahag nga bayo na synergy organic fertilizer ken may isang litro iti AgroSaver liquid foliar fertilizer. O mga medyo kupyatan itong hanta mo. Foliar, parang latan foliar. Foliar fertilizer ket ni Joseph Agdarap of Kabatuan Isabela. And this time, sino nga tamat? Iti makaalaman iti the same price. Apo ko di sa board member Fred V. Alili. May isang kaban apong Biosynergy Organic Fertilizer. Ket may isang litro nga foliar fertilizer. Narod with your name, age, address, and the title of the song. I-text nyo lang dito official text line tayo. 0915-071-3686. Tabakano, si kayon ti makaiyawid iti dahito nga papremyo. Dahito yan na po, iti may ka, hindi ka mo may ka manon, nga datlag nga sonata. Upat. May kupat. Patsa. Next kayon. Duma a motor ti mabalin mo aluganan. Adda darumog, adda tarangad, adda batik, adda damulag, adda nabuntog, adda naparta, adda ken kan namang pairiyag. An-anwen ti TMX no kuktaram ay kumuktarmet. Rouser, pabara empay santo masakayan. An-anwen tay dakkel abig bag maatangan kangag kay kayang kaslamaset ak pay taselang. Sumalta kan dito'y bagik, scooter lang ta nagbasit. Lalaing ang tiyag kapet, idanon kat ingat langit. Mapnek kalakit nga agsakay, tanong maflat, ay ket bumbaak pa'y uray scooter nagsileng ken nagtibay. Scooter uray ka lang, agtigar-tigar uray bating, ay anyan anagtugar, intan nagpatiwar-war. Scooter uray ka lang, agtigar-tigar uray bating, ay anyan anagtugar, intan nagpatiwar-war. TMX no kuktaram may kumuktarmet. Rouser pabara empay santo masakayan. An-anwem tay dakal abig bag matangan kanya kay kayang kaslamasak ak pay tasalang. Sumalta kan dito'y bagik, scooter lang ta nagbasit. Lalaing ang tiyag kapet, idanong kat ingat langit. Mapnek kalakit nga agsakay, tanong maflat, ay ket bumbaak pa'y uray scooter nagsileng ken nagtibay. Scooter uray ka lang, agtigar-tigar uray bating, ay anyan anagtugar, intan nagpatiwar-war. Scooter uray ka lang, agtigar-tigar uray bating, ay anyan anagtugar, intan nagpatiwar-war. Scooter uray ka lang, agtigar-tigar uray bating, ay anyan anagtugar, intan nagpatiwar-war. Scooter uray ka lang, agtigar-tigar uray bating, ay anyan anagtugar, intan nagpatiwar-war. Okay, pagdarakmat, nagbita po nga si mong bato ito'y pag-ayam tayo nga nagkapo sa Jai Rosario, Santiago City, iti paulong imbagan na po is scooter. So, congratulations ken ka. Balong, kat may mabalin mo alaanan, dito'y istasyon, ta dito'y pailang ni Melvin, naman ka pumanaw isunan. Iso nga nga na, adati pa nakabalin na, umay katuyen, alaamon. Ayan, and
Gusto abo, datay isungbat na scooter. So once again, congratulations to a 15-year-old boy from Rosario, Santiago City. John Ray Tabulina. Sikatin na nga bag. Iti may isang bag nga foliar, may isang bag nga biosynergy organic fertilizer, ken may isang litro nga foliar fertilizer. Ako amo tinaga na di foliar. 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 Oh, ayan. Nagadumara si mong bat. Ayan, kaya di madaan iti kasta apong bag iti organic fertilizer. So nga tabayanan niyo na tapo. Amang ano, dire-diretso ato yung gana into no malpas election, diretso lang tata ito. Ayan. So once again, thank you so much. Apo board member Fred Bielini. Iti panangtid mo kadig iti na dumado mga papremyo. Anak ko na dito balong. Happy to all. Wala ni Maribes na tibidad. Ayan. Happy to all. One. Kala mo ni Jennifer Wanya. Naimbangal daw kanya yung karuba pakikablao man ni mother ko nga dajay Kuwait. Nga kanain nga magsubsubaybay kanyayo. Nga ni Santa Maria Marilu Cis Perez from Lalo, Cagayan. Pa-shoutout family de la Cruz ken kanapi mga idol watching from Dubai from Hill and Cruz. Kuya Pagrit nga po dito sa Victoria Aglipay Quirino from Virgie Pimentel. Okay, may sama na pong 300 pesos cellphone load courtesy of Engineer Kokoy Tertete income may isagot kada kayo ngam exclusive apo kada kitay agbibuya iti Facebook live ita tadati nga papremyo. So kada kiti adati Facebook na nga nakalagin aglagin kayo anta baka sikiti mga bakan. Balong nakasagan nakakadin. Okay, ket dagre request nga kunada. Sa baliman apo nga style iti kanson ninyo nga English kun laki so nga kanson kami ati English song pugtuan nyo ang datay Ilocano. Ket kita naka-pitch kanya matitataya. Hindi ka mo. I guess so. Okay, so for 300 pesos kada kiti naka-online ti Facebook lang apo dating contest. Ayan. Kaya iti mechanics, very simple lang. I-text yun lang ang amununano. Sinunod kayo nga papanan na apo. Iti 300 peso load. And siyempre dinagan na NDJ number na tap. No? May screenshot ni John Mark nga dagos. Nalawag. No awan iti nagan na. No sino ti papanan na. When no awan iti number na invalid apo. So ti mga bak lang. Adya dati. Apo, sige balong. At apay bisita Jerwar. Di amuno niya ti rantada kanya ta. Ayan. Pinabate sila. Baka madati pagkablao da. Mino dati mapukpukong anuang. Dita nga banda kitaan. Dati mapukpukang. Okay, at dati public service lost professional driver's license kano between Purok 4 and Purok 5 of Patul. Tutifun Road. Ayan. Itinagan na po. Norman Marquez Sanchez, iti-address na Purok 4, Patul, Santiago City. Ayan, no, sino man na po din makakita ta, paki-text yun lang, yung may lang po dito Sweet Radio 97.7, Sweet Radio Santiago City, Sweet Radio 97.7. O, diba? Paulit-ulitan. Sweet Radio nga po, third floor, the Heritage Building. Ito ba ti Land Bank and Liberty Store. Ayan. So, once again, dito yung telephone number ng mahaming ipablaak. So, iyo mayo latatoy po yung driver's license. I lost a professional driver's license na. Sa pa yung nagdakil, tarpulin na ito, hindi nakapasa ti driver's license examination. Nakakabil sa kawan ti pareda. Congratulations to! Kung na dyan na. Ganito tayo. Norman Marquez Sanchez for passing the professional driver's license. Your examination. Kung na pa yung matatan, napukaw na dito yung lisensya na. So, pakisubliyo langan apo. Ayan, no siya sino man tinakapukaw. And, dahito yun apo. May isang guntaway para katigiti kakabsat tayo. Kagayam tayo nga dijay balasyo taaw. Iti mga abak may 300 peso load. Courtesy of Engineer Kokoy Terte. Ayan. Dito yung ano din ako. Amom nukan. Amom nukan. Agur kata. Amom nukan. Amom nukan jay. Dito nga. Ama. Gana na jay.
Peace na. I-text yung oras na po. Amoy ti paulo na. Dito'y Facebook Live. Facebook Live lang hangad to'y... Kasi ano ti mechanics na ulitin? Okay, DJ papanan na. DJ 300 peso load. Di number, ya. Aji number. Kaya DJ paulo dito nga sunata. Mike kayon! Nangaton sama. Tak derak. Suppose I called you up tonight and told you that I love you. And suppose I said I wanna come back home. And suppose I cried and said I think I finally learned my lesson. And I'm tired of spending all my time alone. If I told you that I realize you're all I ever wanted, and it's killing me to be so far away, would you tell me that you love me too? And would we cry together? Or would you simply laugh at me and say, I told you so? Oh, I told you so. I told you someday you'd come crawling back and asking me to take you in. Tanabakan. I told you so, but you had to go. Now I've found somebody new, and you will never break my heart in two again. Okay, nalawag. Naganti papanan na and number. And the title of the song. So we have a winner, Karuba. If I get down on my knees and told you I was yours forever, would you get down on your stool and take my hand? Would we get that old time feeling? Would we laugh and talk for hours? The way we did when our love first began. Would you tell me that you've missed me too, and that you've been so lonely, and you've waited for the day that I returned, and we'd live and love forever, that I'm your one and only? Or would you say the tables finally turned? Would you say I told you so? I told you so. I told you someday you'd come crawling back and asking me to take you in. I told you so, but you have to go. Found somebody new, and you will never break my heart in two again. Now I've found somebody new, and you will never break my heart in two again. Dati nga sunata kaya ti Ilocano version me, ti paulo nakit gunggunam. Gunggunam. Baga lang arudan, nga di nakisuksukat. And siyempre, akas paganurutan, ada ang tinagan, ada ang telephone number. Dajay papanan na. Sinangabang arud, balong. Okay, tinagan na kat. Ay, madigor ka. Ay, nata. Kabil na dyan number, tapos the title, the answer na, I told you so. Yeah. I told you so. That one. Yan. Nalawag apo dito yung Facebook ni John Mark. Di ka mo dito Facebook yun. Sa bahali tiring mo. 27 years old ha. Taga-Sagat, Cordon Isabela.
ni. Kaya iso dito ti papanan. Wow. Okay. Jennifer Pacurza. Yes, congratulations. 300 peso load courtesy of Engineer Cocoy Terte of Ramon Isabela. Kita lang una pagayam tayo ka nga naka-apo. Nakatato ti purpurok na nga parabor kada kami apo. So thank you so much kada kiti iso amin na pong sponsors. Iti adda kami manen. Iti aglaplapusan na po nga panagyaman. Migit sa pilo kumatag tultuloy apo. Dahil ita nga panagayo kada kami. Kaya ti oras karuba. Inama minutos lang inan. Kasak 20 alas 2 ti malam. Kaya ti tangaro din na po ti nagkipusan ti may kadwa nga paset. Ang tabayanan nyo ti may katlo nga paset ti programa ta mga ipadawat. Ngayon ba ti may isang nga set nga borukan ti tanom. May sapay nga plancha, electric kettle dajay, and of course may sapay nga electric fan. Yan, nga rod, balong patalastas.